Ha kachingtho shokba Ardan Mila Basaimai, President ka Voice of the People's Party, ka Election Commission of India kala pentep bakampat ay chingmuncur ya kachingtarwa kate ka sengsanyima ban shemi upra kum ka sharp na benta ka election MLA Archar Fly. Kachingtho anu Manish Kumar Under Secretary kala ong ba kachingtarwa ka BPP pala pha da email ka absent trek kula lengkot Archar Fly bad yo pediang da commission ka arfinyo trek bad da kashiti ka live trek kula lengkot Archar Fly kat kum ki kendon ka commission kadang kami katup jeng constituency ban penyangi ki kertang bat hab ban ai po sansngi shwa ka sngi ban penmi e jing pen mana notification ya ka trek jeng election ka badai ban long ha ka absent trek kula lengkot ka cingkerpat ban ai ka wei ka shap si kertang bala penyang da ka party na benta ka ni election MLA ka jala kadai ka bompat ai jing mencur ong ka jing tho nung Manish Kumar laban kedaw hang ni bi kertong ka VVP ki bala thep kerteng menta gam ki kertong ki labo ika shap chung upra kum ka shap chung ka party ya ka bala penbena pajba ka arphoi trek kulan kot Archar Fly halor ka ni Dr. Karachen secretary ka party ulong kala don ka jing slam khandiat na kalyang ka party ban pha jing tho shi election commission henry upra udu shap ubla pha nangong e nalor artli ki wipan tega kwa ban shukli ka tu ka jing tho na election commission tapi ba sa phriang ni gransan social media gini kitai Gunung bayu sembol jongga VPP 4 consider hadu mentah. Am ka sulong kumni katu kalong pi ka gimi ge kana kaliang jongi la de yu tu yu nei bakan le ka ai ka ke gani ka election commission nei. Ha. Te kana kaliang jongi te jengmut ka ngi ka kai ka don ke jing Islam kandiat bakan kana bagi election commission direct. Okay. Namar mangi kita register ngimpat deh kita recognize party pi ngi kita register party temai teh. Ha. Tengi ko ayu tu ayu kan ko ayu tu symbol ne. Te kumakalong menta te jemut ba ngin happen to repeat kan juga tu ne. Ngin ha jemut barokat ki candidate jungi kin le ayu tu ju symbol. Namar baga election karun juga election commission kalong ba register unrecognized party kayo kalak ban claim symbol mendan bala sin bala claim mangi mendan bala ban claim itu symbol ke tengi ngile be tu wei u pra ko balong ke kila ban bu lai teli ta jeng number 1 ngina pra so wei okay te ngi baro ngile do pra be ke de jeng sin ngila claim mangi namar ba kum bakalong menta datang mangi ke registered unrecognized party nai ke bala registered ke election commission Telong kat kum ka rule jong ka election commission te ngi priority mangi ke nan bala ban sin mangi la mangi jongi do ta te kala bet kan kam dan ai ke Takamat mentala da cha shibu mala da dan pat ki la da mio uni symbol nyele akum no pan kaliang party. Mio bet ke dan ka dan kam arais kata ka question yen ke ka ngila do lightly gila ban bu ne long ka kum ka rule ne lightly option pin ngin pra na ta sowei arteli kat badai ni ngina pra nang ta u diamond namba kala manga bat sowei mo okay te kita do top priority do pra number 1 do pra te mendan bala ban claim yu pra namar ba tang mangi register ki independent kim la ban claim mangi be ban hot mangi de ke ba la ban claim ne yu tu ke top priority ni ben yo mangi ke la ban kata ketika rule ke ai what returning officer la ban deny kata ke ko sulong ba ngi hau to kapor bang ini ngi ongi election bukan ai injit ne min yo ban resolve yo tu ne tenre namar ba ka kaslam dia ke city jong ini namar bang ki depan ki kandidat pan ban contest ne ki ko aswa ban contest ngi kam slam dia angta kan slam tang dia ni te ko commission kalau ba phele ban slam sin bakla bu ka date ne itu kapor 5 days ne te video ne you kan video pe ko to kapor kan te namar ba khampoi te jumat kamtrek suban resolve ayu kan bagan le nama ka mentang hab le mengi before the returning officer the returning officer na I3 choy ngi angin I offer you lightly ngi jit bet number 1 do pra kan ya bar kalong kumju ikin kam dan jig eru Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela